ka akin kasi nam lam kai Manipur a kuki ho si selam kai di pon Manipur kuki kolang kuki Bangladesh lang kuki ho hui tup thei lam kai kati Connect News Media tabiriba singbu taramna okchari Kukising Manipur gi irang asi ingthahanba pamde Achakpa meida ghee heijinduna makhoigi Aronba agenda asibu chakhanduna thamba pamli Maramdi masina makhoigi Aronba agenda asigidamak fangdriba faoba kanna demand toubada mateng oigani aduga agenda asibu hinghanduana thamba ngamgani Masigidamak Manipurda thokliba irang asibu amuk hena kankhal hangadabane haiba Aronba wafam hojik Haidorakle Kangpokpi district ki Kuki social worker amana YouTube interview amada chauna controversy oiba wafam sing phongdokre mahangna interview da tonganba administration amagi demand bu hinghannabagidamak Manipur gi crisis asibu henggadhanba darkar oi haiki integrated social and institutional development for empowerment inside Northeast ki founder director Jamkhojang Misau Aka Misau Hejang Hangmi Aka Hejang Misauna YouTube channel Nampi Media Jampilalda Pikiba interview amada haiki Tonganba lamgidamak struggle makhoigi mapa mapusingi matamdagi torakli aduga tonganba demand tauba insurgent group sing lerabasu makhoi issue amatada haibadi separate administration gi demand da punna leminabada mai pakli adubu hojik separate administration gi movement asi yamna hanthakre aikoina hojik phangliba tanja asi amuk hana phanglaroi maram aduna kanagumba amana aikoibu yengbada amata oina punna leiba oithokloi hainanaba hojik phangliba tanja asibu amuka hena irang thoanbada sinagadabni haiki Jamkhojang Misauna interview asi mahaki londa piki adubu source kharana masigi translate tauki mahangna hai Manipur irangi matungda armed group sing demand amata da punna lebli masi isorgi thausinni adubu maitei singna aikoida tonganba administration piba pamde su group singna su makhoina sign taunakhiba agreement asigi clause amada masi haiki madudi Manipur gi territorial integrity solloi haiki adubu Kukisingi nation ama pinanaba isorgi plan leiba mali karigumba irang asi thoklamdrabadi aikoi tonganba administration amagi demand tawbugi tanja phangloi Jamkhojang Misau social service sector gi mi singi group amadi yauki mahak January 2020 da former president Ramnath Kovind ga thengnana basu khanki Jamkhojang Misauna gun violence na soalaba state asigi naha sing amadi nupi singi mateng pangki mahangna tawkiba non-profit work sing asigi mai pakpa wari utki inside Northeast ki gun to pen program da mahaki maramda highlight tawki non-profit organization asina haiki mahangna youth lising mga dagi henba singbu achumba lambi thibada mateng pangki misauna interview da haiki masipumba isorgi thabagni masina khangma ngami madudi isorgi nakta aikoigi damak plan ama lei buffer zone asi separation gi khudamni aikoina phangliba kana basing amadi isorgi mateng asigi mataida aikoina tanja asibu sinaba ngamdri maitei singna masi haukhre aikoigi yumsing mai thaki aikoigi mising bo hatki nupi singbu phi thongdaba parade tauki makhoina thon khiba situation asi aikoina karamna hengal hangani amadi hinghangani phibam asida aikoigi demand da serious oina makhoina khankigadra hojik separate administration gi demand gi momentum asi tamna hantharakli masigi mataida prime minister na parliament haiki Manipur da normal oiba phibam lakle school college hangle bazar hangle government office su hangli separate administration pigadaba makhoina normalcy halagle haiki misauna hai aikoi sarkar gi claim normalcy halagle haibasi yaningdrabasu Delhi na hana normalcy gi phibam gi announce tauki maram asina normalcy gi phibam da aikoi gi issue sing bu kanana pukhat pigani सरकार ना पार्लियामेंट नॉर्मल ओइरे हाइरी अदु ओइरबदी अखोई मसिगिदमक नॉर्मल ओइदे हाइबगी एविडेंस खरा उत्पताबनी मसी हौजिक दरकार ओइरी सेंट्रल गवर्नमेंट की नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन NPO की डाटाबेस दर्पणदा मसी उडली मदुदी
मिसाउना फेब्रुवारी 2013 दा मणिपुर की कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट दा एम्पावरमेंट की दमक इंटीग्रेटेड सोशल एंड इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट बु रजिस्टर तौखी पब्लिक डाटाबेस दा NPO की यूनिक आइडेंटिटी नंबर अमा लई करीगुंबा NPO अमा गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अमदी मिनिस्ट्री दगी फंड लौबा पामलबदी यूनिक आइडेंटिटी नंबर असी दरकार ओय मिसाउ की NPO की यूनिक आइडेंटिटी नंबर MN//01777675 नी महांगना मसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट अमदी मिनिस्ट्री दगी ग्रांट लौननबा अप्लाई तौबद सिनबा याय कांगपोपी डिस्ट्रिक्ट की सोशल वर्कर मिसाउना हाइकी अखोई फिबम असिगी कानब लौबा ngamdaba asi yamna laibak thibani आर्म ग्रुप्स ओइरो सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन ग्रुप्स नत्रगा इंडिविजुअल अखोई पुन्ना अखोई इसागी मरमदा खंथब तंगाई फदे फिबम असिदा अखोई मसी येंग दरकार ओइ मरमदी हौजिकसु मपुंग फाना नॉर्मल ओइद्री पृथ्वी पुंबना मसी खंग तंगाई फदे मदुदी सोल्यूशन याउदना मणिपुर दा शांति लाकपा ngamloi पृथ्वी अमदी भारत की लीडर सिंगना उबा ngamnaba अखोई करिगुंबा खरा तौबा तंगाई फदे मसिना मणिपुर दा शांति की दमक सोल्यूशन दरकार ओइ हाइबा मखोई खंगबा ngamgani हाइना सोशल वर्कर मिसाउना हाइकी महागना सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन की डिमांड की अचेत पथाजबबु सोनथानबगी मखोई की लीडर सिंगदा मराल सीखी महागना हाइ ईश्वरना अखोइबु लंबी ताकलबदी लीडर सिंगदा पब्लिक पुमांगदा पुखनबा गाइड तौफम थोई हाइकी नागालैंड की मियोय अमा सी सिंगसन्ना नागा टॉक्स की मतमदा बैंकॉक दा इंडियन इंटरलोक्यूटर दा हाइकी कैदौनुंगदा कुकी इशू करिगी पुखतबनो इंडियन इंटरलोक्यूटर ना हाइकी कुकीसिंगी इशू अमत लेते मखोई की मरमदा डिस्कस तौननबा करिसु लेते अदुबु मैतै सिंगना कुकी की मायोक्ता तौखिबा एक्शन ना फिबम असी थोअली मसिदगी भारत सरकार ना कुकीसिंगी इशू ले हाइबा खंखी मसिगी ममांगदा कुकीसिंगना करिगुंबा मखल अमतगी कंप्लेन तौखिदे मिसाउना हाइकी सुबनगी भारत सरकार दा नते पृथ्वी पुंबना हौजी कुकीसिंगी प्रॉब्लम बु खंगनरे प्रॉब्लम असिबु अमुक हेंगल हनबा दरकार ओय करिगुंबा प्रॉब्लम असिबु हेंगल हंद्रबदी अखोइना डिमांड तौरिबा असि पॉलिटिकल ओइना मपांगल कनबा ngamloi अमदी मरम चाबा ओइरोय मैतै सिंगना अखोइबु पॉलिटिकली स्ट्रांग ओहेली अदुबु मसी करमना मांगदा पुखटकनी हाइबा ngasi अखोइ खंगबा ngamdri मसी यामना लाइबक थीबनी असुमना थोक्लिबा irang asigi meida Kukisingna ghee heijin लेप्ट्री मणिपुर दगी तोंगानबा मखोइगी ओइबा लम अमा लैबा हाइबसी मखोइगी अचौबा मंगलान अमनी मंगलान असिगिदमक मखोइना मणिपुर दा नॉर्मलसी लाक्तनबा हेन्ना चाउना irang थोअंदुना मखोइगी डिमांड असि हेन्ना कंखल हनबा पामी हाइबा मखोइगी अरोनबा एजेंडा असि हुजी मयेक सेंगना फोंदोरक्ली वीडियो सिदंग असिगी दि मतंग असोय फावबदंग थागसरी।